Hallo maat, welkom terug. Vandag gaan ons 'n gediggie leer in Afrikaans. Welcome back guys. Today we're going to learn an Afrikaans poem. Ai Ouma. Ouma is the Afrikaans for grandmother. So are you ready to learn a new poem? Let's go. Ai Ouma. My ouma is al baie oud. Sy is al 40 jaar met oupa getroud. Sy dra 'n blommetjiesrok en is die beste kok. Maar ek wonder wat sal die mense sê as hulle weet dat haar tande saans in 'n glasie lê. I hope you really enjoyed this poem. The second time around, try and say the poem with me. Maats, ek hoop julle geniet hierdie gediggie vreeslik. Die tweede keer gaan julle probeer om die gediggie saam met my te sê. Ai ouma. My ouma is al baie oud. Sy is al 40 jaar met oupa getroud. Sy dra 'n blommetjiesrok en is die beste kok. Maar ek wonder wat sal die mense sê as hulle weet dat haar tande saans in 'n glasie lê. Ja maatjies, dit is nie altyd lekker om oud te word nie, maar dit gebeur maar, ons word maar oud soos die tyd aanstap. Always remember to show a lot of respect towards older people. And remember, one day you will also become old, so you would also like people to respect you. Guys, I hope you enjoyed this poem. Remember, it is only a poem. Maats, ek hoop julle het hierdie gediggie baie geniet. I hope you enjoyed this new poem, and thank you for listening. Maar wag, julle moenie ver weg gaan nie, want volgende keer leer ons 'n nuwe gediggie. Thank you everybody. Remember, don't go too far because next time we are going to learn a new poem in Afrikaans. You must take care and please be safe and don't forget to share and subscribe to my channel. Until next time guys, take care, bye. Dankie maats, totsiens.